بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Bugünkü sorumuz el-bina. Ve yuqabilul i'raba el-bina'u, yani i'rabga qarşı narsa el-bina. Ve yeltadihu kullu vahidin minhuma tamamul ittidahi bi sebebi bayanil akhar. Yani birun bayandagan кезде ikincisinin ma'nası anıqtaladi, ikinci ma'nası anıq болады deydi. Ve qad tarakal muallifu bayanil bina'i, yani автор bir жерде tastab ketdi deydi binani bayandaudan deydi. Ve nahnu nubayyinuhu laka ala tariqati allati bayyana biha al-i'raba. Biz жаңағыдай i'rabты баягандай солай баяндап береміз binani deydi. Li-bina'i ma'nayani ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun. Birincisi tillik, ikincisi terminlik deydi. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. Ал енді тілдік мағынасы ол дейді бір нәрсені бір затты екінші заттың үстіне қою дейді. Жай қою емес, ол берік болсын деп қою, жаңағыдай тұрақты болсын деп қою. Яғни құрылысты әл-бина дейді. Яғни бір нәрсені бір нәрсеге қоятын болсақ, тілде ол құрылыс қой енді. Берік болсын, тұрақты болсын деп. Оны el-bina deydi. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتدال. Ал енді istilah мағынасында келетін болсақ, терминдік мағынасында, яғни сөздің соңғының жағдайы, сөздің соңғы яғни харакаты бір ғана жағдайда болуы, яғни өзгермейді, тұрақты болады. Оның жағдайы, соңғы сөздің бөлігінің жағдайы тұрақты болуы, бір ғана жағдайда болады. Яғни қандай да бір амил кіретін болса да, және бір басқа да бір себептерсіз, яғни ешқандай бір өзгеріске түспейді. Соны әл-бина деп атайды. وذلك كلزوم كم ومن السكون, яғни кәм, мән деген жерде сукунмен келеді. Мәбни ала сукун, яғни كلزوم هؤلاء وحذامي وأمسي الكسر, яғни لزوم الكسر. وكلزوم منذ وحيث الضمة, وكلزوم أين وكيف الفتحة. من هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. يعني السكون القبطرة لا قبطرة ترليد ويتسقط ترتوي كن بلدك، يعني السكون كسر ضم فتح ترتوي. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعصر عليك معرفة المعرب والمبني. Yani oslarda sen bilgenden keyin, Evropta el-binani bilgenden keyin, alamat tarım bilgenden keyin, sağan yani ma'rab bil mabnida ayru qiyinqa tuspiydi deydi. فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل. Yani ma'rab degenimiz ол сөздің жағдайының өзгеруі дейді. Белгілі бір әсер етушілермен сөздің соңғы жағдайы өзгеру. Ол өзгеру лafzан, яғни ақиқатында ашық баяндалатын, оқылатын өзгеру немесе ойда, яғни жасырын болуы мүмкін. والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. المبني ол сөздің соңына жалғыз ғана бір жағдайда ғана тұрақты болуын, яғни оған қандай да бір амил және басқа да бір себептердің әсер етуімен ол өзгеріске түспейді. Соны мәбни деп атайды. Му'раб мәбни деп сөздің өзін айтылады. Сөздің өзін ал-i'раб деп қағида, әл-бина деп қағиданың өзін айтады. Яғни үш нәрсе бар: ал-i'рабу вал-бинау. Ол қағида, яғни ол қағида. Al-i'rab дегеніміз не? Huwa taghyir ahwal awakhir al-kalim деп бастап кетеміз. Ал енді аламат al-i'rab бізде жаңағыдай фатха, дамма, касра деп айтамыз. Ал енді al-mu'rab сөздің өзі al-mu'rab. Al-mabni сөздің өзі al-mabni. Түсінікті, иә? Тамрин. Bayyin al-mu'raba bi anwa'ihi wal-mabniyya. Yani mu'rabta және mabniyді өзінің жаңағыдай түрлерімен анықтап дейді. بين المعرب بأنواعه والمبنية من الكلمات الواقعة في العبارات الآتية. Келесі ғибараттарда, келесі мысалдарда, сөздерде
muğrabda және mabniydi баяндап ayt дейді. قال أعرابي الله يخلف ما أتلف الناس والدهر يتلف ما جمعوا وكم من ميتة علتها طلب الحياء وحياة سببها التعرض للموت. Yani osının içinde qaysı mağrab, qaysı mabni ekeni bayandığımız gerek. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن معدي كرب عن الحرب فقال له هي مرة المذاق وإذا قلست عن ساق أو عن ساق من صبر فيها عرف ومن ضعف عنها تلف. Yani o sözlerden qaysı mabni, qaysı mağrab ekeni bayandığımız gerek. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل إذا نام غر في الدجى الليل فاسهري وقم للمعالي والعوالي وشمري. إذا أنت لم تخسر عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل. degan осы бейтте mu'rab және mabnida anaqtaymiz. As-sabru ala huquqil muruwati ashaddu min as-sabri ala alamil haja. Тәртіпті дұрыс болудағы сабыр қиынырақ дейді. Бірақ қажеттіліктің ауыртпашылығында жасаған сабырға қарағанда дейді. Яғни жалпы дұрыс болу, тәртіпті болу, соған сабыр сақтау негізі қиындау деп тұр. Теманы белгілі бір қажеттіліктің нелеріне қарағанда. وذلة الفقر مانعة من عز الصبر كما أن عز الغنى مانع من كرم الإنصاف. ما هو الإعراب؟ ما هو البناء؟ ما هو الإعراب؟ إعراب تيجينimiz ne? ما هو البناء؟ بناء تيجينimiz ne? ما هو المعرب؟ معرب تيجينimiz ne? ما هو المبني؟ مبني تيجينimiz ne? ما معنى تغيير أواخر الكلم؟ Sözün sonunun özgürlüğü degenimiz ne? İle kam yanqasim التغير. ما هو التغير اللفظي؟ ما هو التغير التقديري؟ اللفظي يعني التقديري өзгеріс дегеніміз не? Ол қалай өзгереді? Не ол? Yani lafzi осылай деп айтылды бана. ما أسباب التغير التقديري؟ оның себептері не? Yani اسم المقصور، اسم المنقوص، يعني متكلم، сосын فعل مضارع бар. اذكر سببين مما يمنع النطق بالحركة. يعني bir sebep ayt дейді. Харакаттың айтылуын, оқылуын тыйым салатын. ائتي بثلاثة أمثلة لكلام مفيد بحيث يكون في كل مثال اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها التعذر. يعني كلام مفيد болатын үш сөйлем келтір дейді. Олардың әрқайсысы мысалдарда, yani әрқайсысы اسم معرب болсын, بحركة مقدرة, yani onun hareketi muqaddara болсын. Biz harekat muqaddara bilemiz de, ismin maqsur, manqus, yani yer mutakallim de болады. Muqaddara. Al endi mына жерге мана min zuhuri at-ta'azzur, бірақ оның at-ta'azzur, yani тыйым салушы себеп at-ta'azzur мүмкін емес болуы. Ол біздерде ism maqsur, түсінікті. Alif leyine deyip nemesi alif naqsura дейді. يعني فعل مضارع تتسوي. ائت بمثالين لكلام مفيد في كل واحد منهما اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها الثقل. Yani екі мысал келтір дейді, кәлам муфид болатын. Және олардың әрқайсысында харакат мұқаттара жасырын харакатта болатын. Мұғраб, yani өзгереді, бірақ өзгеруі қалай болады? Ойда жасырын болады, көрінбейтін болады. Және ол жасырынның себебі әс-сиқл болу, yani ауыр болғандықтан. Ол бізде исм манқус. Түсінікті да? Сосын фе'л мудари'те де бар. ائتي بثلاثة أمثلة لكلام مفيد في كل مثال منهما اسم مبني. Yani үш мысал келтір, кәлам муфид болатын. Және ол әр мысалда исм мәбни болсын дейді. Исм мәбни болсын.
ائت بثلاثة أمثلة لكلام مفيد يكون في كل مثال منهما اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها المناسبة. يعني إيش مثال كيلتر ديت كلام مفيد بلاتن يعني وانا أرقاسında اسم معرب يعني معرب تلاتن وزغيرتن اسم بولسن ديده бірақ بحركة مقدرة يعني onun harekatlar jasırın tursun deydi. Mana min doğruha el-münasebe ol jasırın sebebi tıyım salgan sebebi жаңы el-münasebe сәйкестік болсын deydi. Onu biz bilemiz ya mutakallim kırıngızda. Demir ya mutakallim. Sınıfta anval i'rab قال وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يعني أنواع الإعراب تنطر لرينه. وأقسامه أربعة ترت بولكتين ترى الرفع النصب خفض جزم ونن اسمدرجة للأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. يعني اسمدرجة بيان ستة قد صبر والرفع نصب يعني خفض يعني وجهت سكون مومت الجزم سكون مو. وللأفعال من ذلك الرفع الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يعني يتذكر الرفع بول نصب بول الجزم بول يعني خفض بول خفض يعني كسر نيسي ونور بساطا. وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة. الأول الرفع والثاني النصب والثالث الخفض والرابع والجزم ولكل واحد من هذه الأنواع أربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحو. يعني айтқандай шарттар әрбір есімге және харфқа байланысты екеуіне де байланысты i'rab белгілері төртеу дейді. Төртеу түрлері الرفع النصب الخفض والجزم. және оның әрқайсысының тілдік және истилах мағыналары бар дейді. وأما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع. يعني الرفع دегеніміз тілдік мағынасы العلو يعني жоғары болу көтерілу деген мағына. وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. الرفع истилах мағынасында ол белгілі бір ауысу дейді, яғни өзгеріс. Оның өзгерісінің белгісі дамма немесе дамманы өзгертетін орнын басатын нәрсе. Яғни дамма оның белгісі немесе оның орнын басатын. Яғни al-marfu raf дегеніміз ол аламатуху дамма ва ма наба анха болды. وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل نحو يقوم علي ويصلح البلبل. يعني дамма деп жаңа айтылып отыр. Ал енді дамманың орнын не басады, оны не алмастырады дамманы деген мәселелерді келесі баптарда өтеміз иншалла. Арраф дегеніміз ол есімге де фейлге де кіреді. Яқуму алиюн, яғни яқуму марфу, алиюн марфу. يصلح البلبل يكون فعل فاعل مرفوع. وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة. يعني عند النصب دегеніміз ол бір тегіс болу, тұрақты болу деген мағынаға келеді. وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما نبع عنها. يعني ол белгілі бір өзгеріс дейді, яғни бір амилдердің әсер етуімен өзгереді. және оның аламаты al-fatha wa ma naba anha. және оның алмастыратын, фатханы алмастыратын алама белгі. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا نحو لن أحب الكسل. يعني نصب فعل ده اسم ده كده. لن أحب يعني أحب فعل مضارع منصوب بلن. الكسل مفعول به متصل به هو منصوب. وأما الخفض فهو في اللغة التسفل. يعني تلك معناسة وتمين بو. وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته هو الكسر وما ناب عنها. يعني белгілі бір өзгеріс, оның белгісі
الكسر يعني نيمس أون المستراتن بيجا ولا يكون إلا في الاسم يعني خفت تقنا اسم لغنوات نحو تألمت من الكسولة يعني هو القول أضمن يعني اسم مجرور اسم المجرور. وأما الجزم فهو في اللغة القطع وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما نبع عنها ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع نحو لم يفز متكاسل يعني جزم تلدك معناس قطع كيس ويتو برنسين جزمت قطعته يعني كيس ويتو كيسو هو في الاصطلاح يعني ترميدك معناس تغير مخصوص علامته السكون يعني بيلغ بربوزجرس أنه بيلغس السكون يمس السكون ورد بساطن بيلغا وتقنا فعل مضارع تقنا كلت تقنا فعل مضارع تكلت لم يفوز متكاسل لم يفوز يعني لم يفوز فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون متكاسل فاعل يعني كوب نتيجة فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على 3 أقسام قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم يعني بزدرجة إعرابتن اشترد بلاتن ترليرن anıktadık deydi. Belgili bulup bizlerge deydi. Yani Evrop'tan almatlar türleri. Kısmı müşterekun beynel esma ve afal yani onun bir bölüge ismin yetişikliğe kiredi deydi. O raf ben nasb ismi yetişikliğe kiredi. O kısmı muhtasın bil esma bir bölüge tekkana isimge kiredi. O haft. Yani bir bölüge tekkana yetişikliğe kiredi. O cezm. Түсінікті да бұл жерде оңай ол. Әс'илатун ма анваъ al-i'rabi i'rab дегенім i'рабтың неше түрі бар, қандай неше түрі бар деген. Ма хуа ar-raf'u lughatan istilahan ar-raf'u дегеніміз тілдік және терминдік мағынасы дегеніміз не? Ма хуа an-nasbu lughatan istilahan насб дегеніміз не? Яғни тілдік және терминдік мағынасында. Ма хуа al-khafdu lughatan istilahan khafd تلدك زي ترمينك مع ناس قندي ما هو الجزم لغة مصطلحا الجزم تلدك زي ترمينك مع ناس قندي ما أنواع الإعراب التي يشترك فيها الاسم والفعل يعني إعراب ترى اسم جيز يعني فعل وكرت إعراب ترى قندي نيني مثلا ما الذي يختص به الاسم من أنواع الإعراب يعني تقنا اسم جيز إعراب ترى قيس تيقن اسم قريتنا ما الذي يختص به الفعل من أنواع الإعراب يعني تيقن في غير قريتنا إعراب تمتر قيس جديدة مثل ب4 أمثلة لكل من الاسم المرفوع والفعل المنصوب والاسم المخفوض والفعل الجازم يعني تورت مثال قلترديد قيسنا اسم مرفوع بولاتن الفعل المنصوب بولاتن يعني اسم المخفوض بولاتن يعني الفعل المجزوم فعل مجزوم بو اسم مخفوض بو فعل منصوب بو اسم مرفوع بو قسنا توت مصدر في التكبير ديال أصلين بالضبط